kum sang ni somni pathum April ni khat thathar kan lo chung kai le ta Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te thathar lim taka in man thaina turin du sakna chibai kan buk thau a chau in dona thu thang velin khobvel alu lai mekin North Korean human right abot shet na le ami puita chunga rong taka chet na le mixing ta chu experiment ta na amman thu puanzar ania hemi chungchanga hian India Today te Hindustan Times te Mail Online le Metro te media sang ten report an penuala The Korean Times le Mail Online ten report an pek dan hi lo thlir bing donila hunrei tak kal to tang khan dictator rorel hnuaya om North Korea mi puita chuan har satna antok megnia an hriata wangin South Korea chuan zirchian na investigation chu arukin uluk takin han local pui charchar toa South Korea hian human right chu bo chiat ani nge yani ti fake zalis le somnga zata cha report an pe katang hian halang thaita ani khovel media sang ta chuan North Korea hian human right violation chu wrong takin akal puya North Korea sarkar hian mixing digna chan vo bo chiat na hi apom jamani tin an pu bok report atanga halandan chuan no pangte raipur tele North Korea khole tui North Korea tanga tlan botum ta chu tha ania heng North Korea chua sana tlan botum ta hian tlan bo antum na chan bar chu North Korea dictator rorel na hnuaya anom na hian mi puiten an digna chan vole zalen na chu an mang thailova North Korea dictator Kim Jong Un chuan sak huana nena injom reng chu khap ani thu apong jar boka hewang hian sak huana nena injom le helam hoi pui thu na thil reng nena in kain hoina nei ta chu an tilum thin ani South Korea Ministry of Unification chuan report an pek jaldanin North Korea ramchunga hian human right bo chiat na hi anasal lea homosexual mani mi patpui kop thaya mei chia kop thai bok angchi takha tha an ni thrin thu an pong jara mase North Korea sarkar hian tilhum tura an chung thu arel tamber chu raipur te ania kumtling lo raipur ta chu thatjel turin North Korea sarkar chuan khau takin dan hakeng kone antibok North Korea chua sana South Korea raltlanta hi mitam tak anom toa an chut thaile an hriat thai china chuan mi zanga veljat South Korea hian an lut toa heng mi zinga atam ber ta hi sakhona thilawanga North Korea chua sante ania North Korea sarkar chuan an sakhona chu ngai thailoin dictator Kim Jong Un chu pathian ang main anram chunga chuan biak tur hani wangin pathian dang reng engsa khua po zom phal hani talo bok ani North Korean mi anram chunga tanga raltlana South Korea ram chunga ron lut mi janga veljat an komten an soidan chuan North Korea sarkar hian dan khau takin akeng koa kumtling lo raipur ta chu atha jela wangle tha an hlowa wanga nau titla te po rin hel kai ta chu man khom an jela uluk takin zirchian ania nawan titla mo an chul an titla mo ni chuan chungmi ta chu thajelan ni tin South Korea sarkar khoi tu ta hna hian report an pe bok ani North Korean an tha tam tak ta jinga mi chu an sipai jinga mi te ania mei chia North Korea sipaya tang to ta chuan chul pai an lo chingfo to thina hei hi achan chu an sipai puitanen mei chiat mi patna an lo mangani poin an rai lo na turatana anin venna ania mase an rai hlawani chuan North Korea sarkar hian ti hlum turin an chung thu chu rel sain hada towa chu ti hlum na tur do san chu an pumpel thaina turin an chul an pai thrin ani Kim Jong Un kai hroi North Korea sarkar hian khau takin he dan hi akeng ko chunjom zela Daily Mail UK le The Korean Times ten report an pek dan chuan North Korea ramchunga human right bo chiat na lian tak thleng thrin chu voi khatma khovel hriata hian puanzar halani ngai lowa South Korea in tuntruma a puanzar hi avoi khatna ni thu an report bok North Korea in raipur anti hlum ta jinga chiang taka an hriat thai chin ta chu tuntruma statement anti chua anjir chian na report a hian an mingte an ni na te thup sak ania mase heng anti hlum ta hi kumsom paruk mi le kumsom pasari mi anitlang puya
heng teenager ta hi mi paruklai mai nawan pai wangin kumin chung hian tha anito ane hei hi South Korea Ministry of Unification chuan meichia raipur te thana satlia mai hani lova no pangpai sailo le chia le trapo la khelo te annun na lak sakna lian takani tin an pu bok ane hei baka hian kumtling lo meichia ta chu North Korean leader Kim Jong-un an amut puite anilem lawani chuan mi padang ne na mi pat mai chiat na an mangani chuan chung mi ta chu hriat chua ani chuan khwale tuan nianga zalen nan nei chu chu sakin sala an chor thrinani antibok The Korean Times hian report an pek zeldan chuan nimin maya po khan North Korea sarkar hian kumtling lo mai che pakhat tharuk zat mai nau pai to chu anti lumani ti an pongjar boka hem hei chia anti lum chan hi anin chunga alam na huna hian North Korea ramdin tu founder Kim Tu Sung lemziak atara hemilemziak ma hian alama wangin ti lum turin achung thu hi anrel ngot mai ane haibaka hian investigation document atanga halandan chuan teenager paruklai mai kumsom paruk mi le kumsom pasari mi ta chu nawan lo pai wangin ti lum turin hanchung thu rel ania North Korea sipai ten an kap lumta ane North Korea khole tui damdoi ri thai thil ne na in kung kai na nai reng reng ta chu ti lum turan ne tin North Korean President Kim Jong-un chuan thu chua asiam boka kumin march tha kan kai chhautan chau tia khan Kangun province chunga Unsan city a thalai theng khat pum khom ta chuan opium han zuruni ti man chua ania heng mi te hi amhuna kalchilin North Korea sipai ta chuan an ka phlum veka ma se heng opium zuru te hi engjat chiange han tha ti ro chu chiang takin hriat thai ani talo ani aruka kumtling lo raipur le an chul pai te an lo om tak nual wang hian North Korea sarkar chuan Kim Jong-un thupe kangin human experiment chu an kalpui tanta meichia tam tak an zir chianga heng jinga hian nawan lo pai to na sul nuemo an chul an payani ti hriat thaina an nei ta chu an chung tenen man khom vekin tanina an khungta hetanin hi prison camp tia soi ania heng prison camp ate hian meichia te hi salang main an chora prison camp anom lai hian North Korea sipai ta chuan muthil na dam doi te pein hetianga an muthil lai hian sipai tam tak hetanin vengtu te hian nom chan nan anin man chok thrin ani North Korea sarkar hian kumtling lo nau pai le an sipai meichia ta jinga an chul titla te hi hriat chua vek ani thaina turin an ram chunga staff nurse jongjong ta hnena meichia te treatment han lo pek to jongjong ta chu Alice pechuak turin han dimana helis si an lak chuan nuwa meichia lano pang tak tak mai mi sang tam tak man chua ani zuita heng an man chua te hi North Korea sarkarin dan a chuang chuan thavek tur ania Mase that lawin North Korea sarkar chuan anram chunga prison camp mun sang sanga athon darta The Korean Times le Daily Mail ten report an pek dan chuan heng meichia an thon darta hi mihring hanni angpua en kolawin ti du dana nasatak nuaya anom tira ni tinin in ngai sakna le in hremna an tok rang boka na tholui tir hanni boka chokham khop pelawin real tram takin anom tir thina heng jongjong baka hian ni tina an ton thin jinga hreom han ti ber chu sipai an mani vengtu ten ti luina manga meichiat mi patna an man pui lui thin chu ani tin han report bok South Korean Ministry of Unification hian report an pek zeldan chuan North Korea ram chunga hian hetianga meichiat te tanina an khung khom na mun prison camp hang chi hi som pakhat lai mai tuna hian aumeka khovel ram sang le United Nations Organization te hian North Korean mi puiten North Korea khole tui han nianga right an nei an dikna chan vote chu hum him ani thaina turin an ram chunga thil khendan jongjong hi zir chiang turin kan phu tani tin thu chua an siama hian an jiak lang bok ani Daily Mail UK le Hindustan Times ten report an pek dan chuan heng kumtling lo meichia raipur te an tha tamber na mun chu tanin chunga ni lovin mi puita mit muwa ania mi pui van tlang ma din tirin tha an thrina hetianga mi pui ma an ka hlum chan ber chu North Korea mi pui ten dan an zom thatna tur le
dan zom lo chu thi na anizia mi puiten chiang taka an hriat theina turin North Korean leader dictator Kim Jong Un hian nun ron thak takin ami puita chunga hetiang hian ro harela ni tin han report bok ole Russo Ukrainian war lam lo hoi vele thungila Business Insider in voin lama report an pek dan chuan Russia le Ukraine indona hian NATO frontline chu Russia laka himlo theidin huna adingta haiwang hian US chuan a fighter jet chuan for F-35 fighter jet ta chu NATO frontline ate athon chuakta ani US Air Force ta chuan F-35 stealth fighter enge muzat NATO Eastern Asia te thonlu ani thu hanpuang jara US Air Force te hian he thu chua an siam hun hi India taima chuan nizan zanrei lampang kha ani toa Russian missile ta chuan NATO member ram sang Russia le Ukraine thenom nai vaya omtetan hian Russian missile laka himlo takin hanomta tin Russia chuan Belarus ram chunga nuclear warhead tele nuclear ralthum phurthei missile ta chu thonlu vek ani to thu hanpun jarwangin ahun taka chachuak thai tura Utah base satanga 388 le 419 fighter wing te nikum kumsang ni somni pani February tha Germany an base an lo thonlu to ta chu an mission diktak NATO member ramte venghim turin F-35 stealth fighter te hi NATO Eastern Asia te thonlu anita heng US stealth fighter F-35 te hian Russian sipai te lakatranga beina anto thutpoa chanle na turin surface to air missile an paitel veka an combat dress chu kim chang takin paitir mal anitin an puang jarbok US Air Force Europe le Africa khomol puya omek te command tu an commander chuan thu chua asiam danin tunai hian dynamic environment chu kantong chomeka chu wang chuan NATO member ram sang te hi an boundary zongjong te ven himvek ani theina turin F-35 stealth fighter te hi NATO Eastern flank ka te thonlu anita ni tin apung jarbok ani Eastern HT le flank ti hi ainang deuh ranga NATO in khochak lampanga Russia arena boundary nai vaya NATO member ramom te an soina le Europe khomol puine na khochak lampanga hanin rina an soina ani deuh ber ani Europe le Africa US Air Force commander hian thu chua asiam jeldan chuan Russian missile te hian NATO member van boruak le anram chung hi in chikhat po anron lut tur hanilowa hei hi Russia laka kan last warning kan pek nung ber ani dona Russia hian zomlovin NATO member ram van boruak hi missile manga aron paltlangemo fighter jet manga aron paltlangani chuan lo thailowin ka thak ani zeldonani ati heiba kai hian 388 fighter wing commander Colonel Craig Andrew chuan Russia laka hian border hi engtiglai mai cross alani ngailowa tunthleng po hian border crossin kanla chelo boka engthilma ka neilovin bomthak po tunthleng chuan engma kanla neilowa mase engtiglai point kan fighter jet ta chuan thileng kim han hre theiveka fighter jet ten radar system le surveillance system an paite manga information anla khom zongjong te hi chiang takin kan khria anha turdik tak chu thatakin han thok dona an mission turdik tak chu Baltic state ta hian kick off vanitani ati NATO sipai ta hian van borok lamatranga an chet na tur operating location base satana hanei tur ta chu Estonia an base te Lithuania te Romania le Poland an base te hanidona NATO chuan an member ram van borok zongjong ta chu anop bedveka Russia laka hian ven him na sang tak an pe mekani tin an report bok hetilai hian voin lama The Guardian in live update anei dan chuan UN Human Rights Chief Volker Turk chuan human right le international humanitarian law chu Russia in Ukraine aruna hian nasataka bo chiat ania official ten civilian nunna chanta an sei zongjong ai hian alet ayatam ma in civil mi nunna chan hi an tamjok ni in hriat ania UN Human Rights Council Geneva khopuya thukhom te hian engthil nge kan ti turle kan na hian engte hi nge haken tel ti te hi chiang taka kan hriat atula chung kan na ta chu len chuak turin
chak takin ke campaign atultani ati heti lai hian Russian media ten report anpek dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan pathianin Israel mi puitan hena thupek apetrinang mai khan tuntruma hian ami puitan hena thupek thar apeleta Putin chuan Russian citizen zongjong military service nena in kai hnoina lo nei thin to zongjong ta chu sipayatan ko anidona heng sipaya ko turza thi mi noi khat singli sangsari anidona ni ati Russia hian Eastern Ukraine hindona muna asipaite nunna tam tak achan towa heiwang hian sipaite indai lona lian tak anaya tin ramdang ten handon bai thut point harsana tok mai thai din muna adina wangin sipai serviceman hi lakbel tau hi amamota ane President Vladimir Putinan ami puitan hena thupek achua hi ni pui chunga sipayatana inlak luina tur campaign spring conscription campaign ani tin Russian state media chuan an report bok ani Russian state media TASS news agency report anpek danin President Vladimir Putin hian amma khan nikum September tha Russian citizen mi noi khat sing ni ta chu sipayatan alola towa Russian Federation chuan partial mobilization noya khatiang khan sipai lakna run pui halo nei towa masetun tumami hi second wave mobilization anilawa Russian Federation chuan Armed Force Satana inlak luina dan thar asiamani tin Russian General Staff of the Armed Forces chuan TASS news agency nena hian arhil bok ani Khovel media thren khatte chuan Russia hian ramdang ten an bai thut hi ahlawani lawa hei hi chuan lama amang mai chau ania Ukraine bai tur hian Russian servicemen tahi du thu samin han tamtok tolawa Russian sipai chakna military strength chu nasataka atlak niamtaka wangin sipai tamtak mamo bel ani wangani tin han pu ve thung ani hetiang ani meklai hian tun naya ngai thatlona khovelin anaile abik takin Ukraine ramhroi tu tele an sangoi jon pui Western ramsang te US ten aneng Helbert chu Russia chu UN Security Council a voin April ni khatatrang hian chairman anita hei hian soisel hatok na satalea Russian Federation Iowa UN Security Council meeting a chairman ni na chaltu turhi Russian Foreign Minister Sergei Lavrov anidona UN Security Council chairman ni na hi member ramten ain chokin hanchal thina tuntruma hian rotation ang chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hi UN Security Council chairman ni na chaltu turchu anita UN Security Council a Kyiv permanent representative ni na chaltu Sergei Kidlysia chuan voina hian level o manglolutuka kanchung kaita Russia UN Security Council chairman ani na hi khovel tan thilpoi tak ani thaidonani ati Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba point thuchua asiam danin international security architecture chuan kongdiklo azomeka function zongjong po engma mumal takin kalpui thei ani tolawa chu kan khovel din mun ani ti hi chiang taka minhriat non tirtu chu Russia UN Security Council chairman ani na hiani ati masedan pangayanga rotation an kalpui danangin Russia hi chairman ani huntur ania hei hi danchangot thai chu ani lo ani hetilai hian The Guardian in voin chhun lama update anai dan chuan kumsang hi somni le pathum January ni som pakhata Russian Chief of General Staff CGS General Valery Gerasimov an Ukraine ramchunga special military operation Russia in akalpuina apumpuya commander ni tura Charles Alakhnua Khan Gerasimov chuan lungoi lo na chi hrang anei tanuala voin hian Gerasimov hi atong chuakta ani Donbas region pumpuya hian Russia in azavaya a control vek thaina turin winter offensive hau tak mai chu kalpui aloni towa mase chu offensive operation chu nisomriat chung lakin dan chale ti lo cham anita hei hi Ukraine laka Russia amol phona lian takani ati Donbas region a hian Russian sipai ta chuan nena lian thamle chaktaka mason turin harsat na hanaya chu kan mutan lian ber hania tunthleng hian Donbas frontline a hian
kan sipai ta chuan marginal gain chau anaya mase sipai sing tam takin nunna anchan thungani ati marginal gain tia asoi hi Donbass region frontline Russian sipai ten manson na mun ta hi mason na lian tham engma aom lova khopui lian tak lak kemo anei loti na ania thingtlang khote takte tele khopui dai fema te manson ve chawni ti asoi na ani The Guardian hian report anpek zeldan chuan CGS ni na kumsom achal nuwa Gerasimov hian Russian leadership chu asoi sel voi khatna ania Russian political leadership hi Ukraine hian allo chamani chuan kangai dam ngai don lawani ati heti lai hian nimin march ne somthum le pakhata khan Ukraine sipai indona nunna chanta Mikola Jebachu vuina hun nei ania hepa hi indona muna hroi turo pui tak ania Ukrainian indo thian bik le ralshat khokheng chu indona mual battlefield ta nunna achanta ni tin han reporta tichuan nimina khan Ukrainian sipai ta hian Lviv khopui chunga Lychakiv than muala vuina hun an mangta ane Ukrainian Armed Force ta hi nasatakin anin tuai thara tuna chuan launa anai thin zongjong tele harsat na anto zongjong ta chuan chakna asiam sakta joka mipui tam tak nunna channa ta chuan huai sanna apea kumin kumsang hi somni pathum January ni sompalia Russian sipai ten Dnipro khopui chunga bastana rocket anron kalu wanga mipui tam takin nunna anchan tumkha kan la thawin harinoma khamini khan mi somli le paruklain nunna anchanani tichuan Ukraine sipai ta chuan helai hmuna hian civilian poisoilo somli le paruklain nunna anchanani ti hriatrangna turin nautalem tam tak anda nautalem ta hian omzia hanai veka then khat chu thler hniang hnuangte then khat chu no panglem te ania hetiang nautalem te anda polnoina chan chu nunna chanta zinga tam tak te chu kha rocket puak awang khan an mel mutlak po om manglawin an taksa achena salea tin no pang paruklai an telbok wang ane heti lai hian voin chun dar khat vela The Guardian in report an pek dan chuan International Monetary Fund IMF Executive Board chuan Ukraine tranpuina tur loan pechuak turin a approve ta Russia in Ukraine aruna wanga indona lian tham takmai large scale war hathen nuwa khan tuntrum hi IMF International Monetary Fund te aninrol voi khatna ania apung omlovin Ukraine hena hian US dollar tluk leding on som pangale point paruklai mai chu anpuk tir don ani tichuan tun naya khovela ramhrang ten Ukraine tranpuina tana package an pasto Kiev nena poisa an lahlan lo om zongjong chu US dollar tluk le dingon zale som panga hakai chhota ani Al Jazeera chuan voin lama live update anai dan chuan US chuan military aid package chu Ukraine tan hian karle lama apas mai thaya chu US dollar tluk le dingon ni point paruk ani don ani tin han report bok he package hian akentel turjinga air surveillance radars te anti tank rocket tele fuel truck te Ukrainian army ten anman turin pektel ani don bok ani heti lai hian voin khan Belarusian president Alexander Lukashenko chuan darkar khachungjat mai nation address anaya mipuitan hena thucha asoina hian Ukraine indona hian zualam hapan chhozel dona chuwang chuan tuna hian kandin mun diktak chu indo pui pathumna lochuak mai turin akar phungchu kanchal tameka heti lai hian indo pui pathumna lochuak tura hian kanram Belarus venhim ani thaina turin Russian nuclear ralthom ta chu kanram chunga hian da kanram titani tin apuang zar ani Belarusian president thusai hi atheng tak takang MT chu kan ngai dan comment lama lo sai thawila Al Jazeera chuan report anpek danin battlefield thar chu hon ani chhole meka Ukraine ramchunga hian indona hian top lamain zualam halapan chhozela mun zawzoka in beina atheng chhomeka Russian force ta chuan Ukraine sipai tanilovin civil meet te an target non leta hei hi battlefield ta manson chan pakhat ania Donetsk region indona rap thak tak athlen mek lain Zaporizhia region chunga
Russian sipai ta chuan Indona battlefield thar chu anron siam le ta ballistic missile mangin Zaporizhia khopui chung le a chevel chu nasatakin anron kapa Russia hian Zaporizhia khopui ron baina tan hian ballistic missile anron manga ma se sipai te omna mun pakhat ma ron kaplovin civil mi poisoi lo te chen na mun le building tam tak heng missile ta hian ati chiani tin han reporta Zaporizhia khopui baka hian Kharkiv khopui chunga Russian sipai ten missile an kaplut boka hei po hi sipai te baina ni lovin civil mi ta chen na huna deuh hlir atla Russian missile paruk vel Kharkiv khopui chunga hian atla heng khopui pani Russian sipai ten voina han baina hian an tir chiang tak chu Russian force ta hian an focus per chu civilian te han ni ti hi ani tin han report bok Ukrainian defense publication Defense Express directorin report apek dan chuan Eastern Ukraine Indona nasataka achuana munle thisen tam tak alwan to na mun Bakhmut khopui le ache vela Indona muna Russian sipai ta chu Bakhmut khopui dai fem le ache vela hian an chakna tharui jongjong chut cha tumme kania Bakhmut khopui lak tuma nataka minnor thrin chu ti top ani hun anhai to hleni tin apungzar ani hetilai hian Russian Wagner mercenaries force an how to pa Yevgeny Prigozhin chuan Ukrainian force ta chuan Bakhmut khopuya hian nunna an chan hem to hlea khoilai hmuna ma malam panin ke anron pen lova mase Bakhmut khopui chunga Artemis chu ven him tumin thei top an chua helai hmuna Indona hian nunna an chan hem zual hlea thisen tam tak aluangani hati ve thung ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu jong te kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sakzel turin kan som le chawa ti chuan lo inen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu donia